Община Шид od 19 novembra upozorja do ove situacije, keď u pitanju epidemiologijna situacija kolo koronavirusu. Taka mira prinješena preefikasne za provadzovanje mirog zaštiti, jak i zaštiti životov i zdravja žiteljstva, hvarel obhruntujući odluku predsjedatelj opštini Šid Zoran Semenović. Od tedi prešli už 13 dni i nje bilo pričini prinošic dodatni mir i buše hraždanje za teraz pritrimuju tih kotri na moci. U okviru Doma zdravlja máme COVID ambulantu, ona isto robi do polanje po polanju. Tih pogotovo teraz za tot vikend i toti 2 dní, večera i nješka, malo vekši broj ľudzov, ktorí tam prihodzi, ali tu nie znači, že pri šitskih u pitanju COVID, počím teraz i tot sezonski grip, nie dobili šitski vakcijeni pri toho. Povedzene nam ižeše i objekti kotrim robotni čas skraceni pritrimuju prinješenih miroh i za teraz nije napisana ani jedna kara pre ih potupjovanje. U Bikiću situacija stabilna, jak sme čuli od Dejana Bobalja, predsjedatelja Sovitu mesne zajednici, u Valalu njet zaraženi osobi, ali miri budu vplivovac na najaveni podiji u Valalu. Probi špivatske grupi koji trebali budi za prerihtovanje CD-u, tiž tak roboti u društve teraz stanuli, a to še dotika drugih aktivnostov u cerkvi, tiž menje ľudzov, jak do teraz, ta veliše pritrimuju tih miroh. Nie budzanje Mikola, izdeljenje pakecikoh, to decom baš tak pride žalj, že je to každý rok bolo deljenje pakecikoh za Mikolaja u cerkvi, toho roku nie bude. Opština Šid od marca šitskim kotrim potrebne obezpečuje dezinfekcijne sredstvo, kotre može žac oprez každej mesnej zajednici i za budinkom opštini u Šidu.